Pak Guru Sikin ayah Cor Abi Guntur Ketua Garda Pacutan Tambun Selatan Le Ai Kurasa tak perlu engkau kembali untuk bercinta dengan aku lagi. terlambat kini ku sudah benci Abi Durdai. Bukankah dahulu engkau sendiri menyakiti dan menjauhkan aku. Tahu apa sebab seribu kali engkau mohon maaf padaku, tak mungkin luluh rasa hatiku. Karena perbuatanmu Bos Ocol ayah Sinja wujudnya kaget jadi nilo lambang dasar wakil gepeng walira dianggong kumodang Pak RT di Pasar Pamor kaluaran PTPN di Pasar Pamor Komandor Otoy Sor Gibas Kiring Kaul Komandor Otoy kita mojang Mandarotoy gibas Hei diskempi anyar datang Wangsit silih wangi Bapak Panglima Sarnan ayah mau ke kecapangan Nyiring Kaul Bapak Mandor Otoy cuman ngadeng kepakuan Mamandor Oto Bapak M. Daraji Sekjen Gibas Tabun Nukamas Selatan penjajan Le Bos Masing Sesepuh Gibas Payung Ayah Le sayang dikurangan ART Kepusti asma warisan Erik Nyok-nyok cakram siliwangi panang Popo Kim uri tasku malangaran Abang Ketua Pita yang mau hajat Putra Tua Gibas penjajahan nyarang Teh Cindy Oleng Sri Kandi Putra Pajajaran Siliwangi sakit aja Neng Edung Kesatria nukawan Neng Edung Mampu kumpul sabar Berapa kumpul para Siliwangi sakit aja Kesatria nukawan Wasit pitutu Yang ketua pitai Lewi kenes mokro Lakang kejayaan Siliwangi kekamasi
lapangan Bos Jamal Pasar Pamor. Bos Jamal Pasar Pamor kepetuan Ayub, Ayub, ayah. Nopo masur pajajaran Pajajaran. Pajiwan Pasar Metong anu bagi Lalakon 2 tahun. Siapa? Ampu gugus terus sapa Naik lalakon 4 tahun, Mak. Aduh senang goleng anu Kosui. bagi Ayub, ya Ayub. Ayub anu sayang Lalakon 2 tahun. Nitip budak. Mending nitip anak Nitip budak. Soalnya mah ari katema tetekan Ampun. Awas. Papisan Berani di Saudi Arabia Di dongak Awas. Papisan ketemu Awas tongak Anak abdi Mawis saja tadi Ayub anak bagus Ada dong. Terus Bapak Mandor ingat Kades Haji Karena waktu Mada. ayah di lembur Ayu Kunaon. hirup di dunia Ngelangsa kayak hinggap mah Awas. Kata peri Lera di geri Dunia asal Tega pisah Kuat tawa Bila nadin Tur La 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 la. Kepakas kerupuk Ayah di lembur Singkil. Anak jang saraki Kumpul Mariu Abi doa sayang Kumpul Mariu Well. Popo. Kepaksa Abi jan detik Kepuku biru Karamese Wayakna Yang kemarina Kajan capek Kenapa Sadaya-daya Terus ingat ke waktu ayah di lembur Kumaha. Hidup di dunia angsa kayak ikena Alah. Tega peri Dari digeri Tega asal Tega pisang Ajojo. Ayu anu bagus Bapak RT Peti Pasar Kau Pamor. sing aja di panglipur Hai. Karena kamu anu bingung Apa guru sikit ayah. Hai. Katunga kapitra Sing dari karirika Mohon ayo. Hei. Cepot. Banggain ati norongasi Bos Ocol ayah mah. Bas Nambas. acai Anu sayang Bapak Komandan Eko. Pak Haji Amir jalan aja yang Ahe. Pak RT sama Komandan Aris Anak Bagorada Tung alak katung alak. Keturunan Abang Brigade Keceng, Ketua Putra Pajajaran. Kajiwan Metro Anu bagus Atos uih mah. Balung-balung Bapak Mandor Kadus Haji Mada. Pasar Pamor. Balung-balung. Pom. Balung-balung langkada gini wong ditulung Ohon. Bapak Mandor Ayak Kadus Mandor Haji Haji Mada
aya langka elinge pop 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 Bos Jamal pasar pamor balung langka daging empung ditulung pulang wong ditulung dari mana kau kemana kau kemana itu sila mana kemana tolong mana bulan mana kita bertemu kumaha bersama-sama weung tang kumbali Pak RT Pendi pasar pamong kita bertemu awas bersama-sama isuk mikir sampai mikir sing dipikir hari puasa pocopot ayak mandor kaji mada isuk mikir sore mikir akhiri putra pajaya akhiri kuaka sekjena kibas aduh sayang ikan gabus dipotong 5 habis deng 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 ATP akhiri putra pajajaran resep Pak RT Bendi pasar pamong sama domokar ayo digabung abang kedua kita akhiri kuaka sekjena kibas aku sayang Abi Guntur lampokon bocol ayah hiburan Pak Kaji Amira Jaya Jaya naik hitam tungcak Bos Kamal Bos Jamal Adi Pak Barudin Bos Jamal aku sayang kopi sini Numarani Bos Jamal aku sayang Bos Jamal anu baterang Bos Jamal Adi Bos Jamal anu sayang geser Ramongan digeser ayah hiburan kayak bebeja api naik anu sayang Bos Jamal boga gereja kalau jadi lamongan apa sih mana pasar pamor kopi anak Bos Jamal Komandara si mana Bos Jamal ikan alo abdi ayo bayu pacar pamor orang mati Mbak Ayu pacar pamor Pak RT Pendi lu ayah hiburan Pak RT Pendi pacar pamor RTP anu baju Pak RT Pendi RTP pacar pamor anu sayang Amanorotoy Ibas RTP Amanorotoy sayang sayang Ibas Amanorotoy Osimati lu sing jangoy Abi Guntur api kuntung Abi Guntur daging sayang Osimati api kuntung Pamandor Kadu api Saji kuntung Madar radei pacar pamor api kuntung Bocol sayang sayang hadir Ordinator RWS Pak RT saja api beja KCG api nikah kuntung naik